Hagalay tarik menai naiwing arjakat kendai. Kaseng samla St. Mary's Parish Maupat. Hak jing trish tam jing samla naga CMC Francis Xavier Bakoy. Kala pelong ya ka Inner Healing Convention. Ya kani ka convention la pelong ha plau jang ka yung mani parish nado ka port kendai wiji menstam. Ufada Anthony Kolencheri VC. Buat Fada Jojo Varikolam VC. Kilawan na Divine Retreat Center la Rembai. Buat kilapan ya kani ka program. Limba ka jingkai halo ka ketin ublay. Bat ka jingdwai ban yo ya ka jingkoi ha ka mensiam bat kamet. Katu ka ningot kilong kami nala Rembai parish ki badan ha ka kunhon jing Fada Anthony. Kila irap ha ka ban penkela sya ka ketin kasi ya ka jingkai bat ka jingelap jong kiling do. Ka kunhon jaga United for Christ na lim khra apo ka jinglam jong samla idi shadap bodu samla Roderick Harbithai. Kila Krishan menyerap shishu bonwanra ya ka jing penkoi limba ka jingruai ba syok mensiam bat bahir blay. La penipu ipieng shishu ya kini ke program da kejing don lang jong Fada Joy Polikal CMF wat Fada Primsing Rapsang CMF ki balong u parish priest bat assistant parish priest jong kini ke parish. Kejing don jong kisesa bat novice na Mary a Health Training Center Belfon kelanang ai mensiam shishu ik para bangit. Ki para bangit na kiwei bat kisnong jong parish ru kilawan banishimenta ha kini ke convention. U Fada Anthony Kolencheri VC habau la yalam ikpat ba ha jing duai bat ke jing kai ula pesngau haki ba bun sin ke jing song si ke jing sngau tieng ni ke jing du kermen haki briu kala bandan ya ketenrai nadu ba ka kmi kadang pun ya ki khon bat ha ka kop ksian ke kop rupa ke jongka ula pensyai ba ki khon kila banlong ki badap ki babiang ki baslur ki bakemen bat kumta terter tang lada ke don ke jing e ke jing ya song thu ke jing ya dan kejing ai mensim bat kiwe di kejing long babha hakaba kakmi bat kpa yele ya kini kekam habapun ya ukhon ne kakon hagano phai singi la polong ya kamas bakoi hakaba Fada Jojo Varikolam VC ula long kongsan bala senalang do Fada Anthony Kolencheri nang do Fada Joy Polikal CMF bat Fada Primsing Rapsang ya kabala pun bot senan na kejing mani sacrament bat kejing duai penkhia hagani kejing duai penkhia ublei lakta ya bon ki para bangit bat kibala don bon kibala yo ya ginikot ha kamensim bat ha kamet na kadau jong kejing lingkot kapor la ailat tangi katu kan ingot ban ai ya kasaki ne ka testimony ya kata kejing pengkot ke bakil ayo pediang kani kesien baningkong bala pelong ya kum kani ke program ha kani ke parish bat kani ke program kala long shisha ke baseso habala yu ya kasaki bat kejing kemen jigi pat dengan kibala wan sha kani ke convention haswa ban pengkot ya ke convention Fada Anthony Kolencheri la batai lingkot ru syapang ka Popular Mission Retreat ya keba an pelong ha kani ke parish ha banai kla lingkot usnam arjar arpo nagalang ke parish baga seng samla khamtam ek samla naga CMC Francis Xavier Bakoy kilapan pau ke jing songo ka bakrau yu blei bolakta ya shibon ki museum ha kani ke convention Media Jesus Christ. Oh, please look at the cross. Look at Jesus Christ. Baros ngabhaban bench of Jesus Christ hagadentna. Jesus came to this world from heaven to save us all in the wounds which are affecting the mind and the body and can affect the soul also. O Jesus uwan shikandi kaslapan pay na kabenta ban pelaj yangi na bara kijing mong kibadan hakada non hakaman sem kajangi ban pelaj yangi ro na kijing shitam hakamet kajangi. We command the mighty name of Jesus Christ.